Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. سبقتم ذكرها هذه الخمسة يعني خلاص ما في مشكلة. Ya baik, beliau nanti akan menyebutkan yang 4 lagi tadi, walaupun tadi sudah beliau sebutkan sekali naik tadi, ya. Akan beliau lanjutkan yang pertama tadi adalah pekerjaan hati ada 5 tahapan. Maka tahapan pertama tadi adalah khatirah, yaitu lintasan tadi yang masuk ke dalam kita dari berbagai sumber. تعمل في الخيال وهي نفسها تولد على قلب خواطر، فالخيال نفسه يولد خواطر، والخيال ده مش لكن الخواطر كلها تأتي على القلب لأنه الملك المتحكم في كل هذه القوى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالملك المتحكم في المخ وفي العين وفي الأذن وفي سائر القوى هو القلب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة أنه قال والحديث البخاري: أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجعل الخواطر على القلوب وليس على المخ. القلب نفسه إذا تجمعت في هذه الخواطر يراجعها، فإن وجدها لا قيمة لها دفنها ولم يلتفت إليها، فإن كان الخاطر قيمة التقطها ثم أرسلها إلى المخ ليحسب له حساباتها، هل لها جدوى؟ هل لها قيمة؟ هل لها فائدة؟ المخ أشبه من الكمبيوتر لم تبقى، والقلب هو المبرمج الجالس عليه الموجه له، هو الذي يعطيه المعلومات والداتا وهو الذي يأخذ منه النتائج. فإن جاءت النتيجة من المخ إلى القلب أن هذه الخاطرة صحيحة لها جدوى يبدأ القلب يستفيد بها، وإن جاءت النتائج أنها لا قيمة لها دفنها القلب كما دفن الخاطر. هذه المرحلة التي يتناول فيها القلب مع المخ تسمى مرحلة الفكر. ولذلك دور المخ التفكير والحساب الدقيق لدراسة كل ما يلقي إليه القلب الخاطر. Ya, beliau menyebutkan tadi bahwa ya setelah berbagai sumber tadi masuk melalui telinga, masuk melalui mata yang kita lihat, dan itu akan masuk langsung ke dalam hati, ya, termasuk juga yang ada di ini masuk dulu ke dalam hati, maka kemudian dari hati ini, ya, dia akan menjadi penguasa terhadap organ-organ yang lain, ya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, ya, inna fil jasadi mudghah, dalam fisik manusia ini ada segumpal darah, idza saluhat salaha al jasadu kullu, kalau itu betul-betul semua yang lain maka itu adalah hati. Hatilah yang tadi hal yang masuk melalui kuping, hal yang masuk melalui penglihatan mata, hal yang masuk melalui khayalan hati ini, pikiran, itu akan disidang dan dihakimi oleh khatirah tadi, oleh hati manusia, ya. Kalau itu adalah perkara yang baik, maka dia akan kirimkan kepada pikiran, ya, kepada akal manusia untuk kemudian memikirkan. Kalau itu tidak baik, ya, ini kalau orang takwa, maka dia pendamkan di dalam khatirah tadi. Maka tahapan setelah disaring oleh hati, yaitu khatirah, baru kemudian dikirim menjadi fikrah. فإذا جاءت هذه الفكرة من المخ للقلب بأن هذه فكرة صحيحة سليمة، القلب يحرك به القوى الفعلية، وأول قوى القلب الفعلية الهمة. فإذا اجتمع الهم تحرك العزم، وإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة، وإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر للأعضاء التنفيذ. Ya, sekarang sudah sampai kepada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi ketika khatirah tadi, ya,
mengirimnya kepada hati, dan ketika itu adalah sesuatu yang baik, maka kemudian hati itu akan mengeluarkan apa tadi adalah kekuatan, ya, kekuatan untuk kemudian, ya, itu menjadi motivasi pendorong orang untuk kemudian beramal. Jadi daripada iradah tadi, dari kalau kita buat tahapan tadi khatirah, kemudian naik jadi fikrah, kemudian naik menjadi iradah, kemudian naik menjadi azimah, himmah. Pertama adalah tadi khatirah, kemudian himmah, khatirah fikrah, kemudian himmah, ya, keinginan tadi untuk beramal, kemudian iradah, himmah azimah, kemudian terakhir adalah iradah. Jadi intinya jamaah rahimakumullah adalah bahwa, ya, tadi, ya, pertama adalah ada, ya, yang masuk ke dalam diri kita khatirah, kemudian tadi dia akan kemudian naik kepada fikrah, kemudian masuk lagi ke dalam hati akan menjadi tadi himmah, keinginan untuk berbuat, kemudian menjadi azimah, berazam untuk melakukan sesuatu, kemudian badi itu pendorong untuk mewujudkan amal perbuatan. فالهم عمل من أعمال القلوب نحاسب عليه غدا، والعزم عمل من أعمال القلوب نحاسب عليه غدا، والإرادة عمل من أعمال القلوب نحاسب عليها غدا، وكلها نص القرآن عليه نص السنة عليه. يقول تعالى: وهموا بما لم ينالوا، ويقول تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانه، فجعل هذا عمل من أعمال الإنسان التي يؤاخذ عليها أو يؤجر عليها، الهم. وكذلك العزم، فإذا عزمت فتوكل على الله فاصبر كما صبر العزم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم تجد له عزما. Ya, beliau mengatakan bahwa ke lima tadi dari tahapan, ya, orang untuk kemudian beramal dalam hidup ini, itu akan dihisab nanti di hari akhirat. Jadi himmah, azimah, kemudian irada, ini perkara-perkara pekerjaan hati yang akan dihisab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mencontohkan kisah daripada Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah hamma wa qad hammat bihi wa hamma biha, ya, ketika walaqad hammat bihi wa taqif hamma biha laula an ra'a burhana, ya, makna mukhtalif. Ya, beliau tadi menyebutkan kisah Yusuf, walaqad hammat bihi, ketika istrinya Raja Mesir itu ingin, ya, berbuat ini dengan Yusuf, kemudian Yusuf ketika itu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, laula an ra'a burhana rabbih, yang beliau akan jelaskan. Intinya bahwa semua tadi pekerjaan hati tadi akan dihisab di akhirat nantinya. لو قلنا ولقد همت به وهم بها جعلنا هم يوسف كهم امرأة العزيز، لكن همه غير همها. فالنطق الصحيح أن نقف ولقد همت به، هم جذب للزنا، ثم قال تعالى وهم بها. لو قلنا وهم بها يبقى هم مثل همها، لكن هنا وقف ونبدأ جملة جديدة. وهم بها لولا أن رأى برهانه. لولا في اللغة أداة شرط لابد لها من فعل وجواب، والعادة أن يأتي جوابها بعدها لا قبلها، لكن قد يتقدم عليها. فأقول لولا مجيء اليوم ما التقينا، لكن يمكن أقدم جواب أقول ما التقينا لولا مجيء اليوم. وهنا لو رددنا الآية لأصلها أو لمعناها الجواب قدمه الله في القرآن، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لو رددنا الجواب مكانه لقلنا لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فالآية تنفي همه
نفصل الجواب عن شرط أداة شرط لا يفصل، فنقول وهم بها لولا أن رأى برهانه، لأن هذا يعني أنه ما هم بها، هي همت به للزنا وهو ما هم بها لأنه رأى برهانه. Ya, karena beliau memang ahli tafsir, jadi kecil-kecilnya beliau tahu. Ya, jadi beliau mengatakan bahawa cara membaca tadi ayat, ya, walaqad hammat bihi, harus berhenti. Karena masalahnya adalah, ya, ketika kita sambung wa hamma biha, itu berarti menyamakan antara, ya, tadi motivasi dari isteri Raja Mesir untuk berzina dengan Yusuf, berarti Yusuf juga punya motivasi yang sama untuk berzina. Padahal ini dua hal yang berbeda. Ya, karena apa? Karena ayat selanjutnya tadi berbunyi laula an ra'a burhana rabbih, kalau Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Rabbnya. Artinya di sini sesungguhnya tidak ada keinginan Yusuf itu untuk berzina. Ayat ini menafikan ini. Ya, ayat ini menafikan ini, ya, tidak ada keinginan daripada Yusuf untuk berzina karena sudah ada petunjuk daripada Rabbnya. Jadi kalau ayat ini tidak berhenti menyamakan keinginan daripada istri Raja Mesir untuk berzina, sama juga Yusuf berkeinginan juga untuk berzina. Nah, sementara Yusuf di sini tidak ada keinginan berzina karena sudah duluan, ya, ada petunjuk daripada Rabbnya. Nah, itu makanya tadi harus berhenti dalam membaca ini, ya. Seolah memberi contoh tadi kepada, ya, jumlah inilah jumlah syartiyah, ya. Beliau mengatakan ini boleh didulukan, boleh dimajukan. Misalnya beliau mengatakan kalau saya tidak hadir kemari maka kita tidak bertemu, ya. Boleh juga dikatakan dengan apa? Kita tidak bertemu kalau saya tidak hadir ke sini. Jadi dalam hal ini duluan disebutkan tadi hamma biha daripada laula ar-ra'a burhana rabbi. Seharusnya secara maknanya adalah tadi laula an ra'a burhana rabbih, baru kemudian hamma biha. Jadi ini sesuatu yang berbeda tadi, maka harus dipotong, berhenti, wakaf ketika walaqad hammat bihi. فالمعنى الدقيق للآية أن نبي الله يوسف لما حاولت تسبق خطرت بباله خاطرة أن يدفعها، وفكر أن يدفعها، فوقع له الخاطر ووقعت له الفكرة، وقبل أن يهم في دفعها جاءه البرهان أنه لو دفعها لمزقت ثيابه من الأمام، ولو مزقت ثيابه من الأمام لا من الخلف لأذين ولا يبرر، وهذا موضع البرهان. الدليل الوحيد على براءته أنها قطعت ثيابه من الخلف لا من الأمام، لو حاول دفعها مع شدة لجانها لقطعت ثيابه من الأمام لا من الخلف، فكان هذا موضع البرهان. لذا قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني فكر، خطرت باله خاطرة وفكر فكرة أن يدفعها. إذا حتى الهم لو هم ليس كهمها، همها هم زنا وجسد، وهمه هم دفع ورد، فشتان بين هم وهم. Ya, beliau menambahkan lagi lebih jelas bahawa, ya, kalau isteri Raja Mesir tadi, ya, datang tadi masuk ke dalam hatinya untuk berzina, kemudian muncul ke dalam fikrah tadi, pikiran, kemudian muncul menjadi hamun tadi sebagai tahapan himmah, ya, kemauan untuk berzina. Tapi kalau Yusuf adalah kebalikannya, ya, yang muncul padanya adalah tadi masuk menjadi khatirah, kemudian masuk kepada fikrah adalah apa? Fikrah untuk menolaknya, ya, fikrah untuk menolaknya, kemudian masuk ke tahapan himmah untuk kemudian menolak untuk berzina. Dan buktinya itu adalah apa? Bajunya bukan bagian depan yang tersobek, tapi yang bagian belakangnya. Ini sebagai bukti bahawa kalau isteri Raja Mesir tadi memang inginnya adalah motivasinya berzina, Yusuf ini adalah motivasinya menolak untuk kemudian berzina. إذن الهمة يأتي بعدها العزم، وبعد العزم الإرادة، وكما أن الله يؤجر ويعذب على الهمة
وعلى العزم كذلك إرادة. قال تعالى عن البيت الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فرتب العذاب الأليم على إرادة المعصية في الحرم من غير فعلها. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الحب عمل قلب، هم وعزم وإرادة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يكون من يحب الفاحشة كبير في السن ولا حاجة له إنسان، أو عنين لا حاجة له إنسان، لكنه حبه للفاحشة بهمة وعزيمة وإرادة رتب عليه العذاب الأليم من غير أن يمارس الفاحشة. Jadi termasuk juga masalah iradah tadi dari tahapan terakhir untuk kemudian orang beramal, itu adalah perkara juga yang akan dihisab di akhirat nanti sekalipun belum wujud di dalam amal. Tadi beliau memberi contoh kepada orang-orang yang ingin membuat keonaran di Masjidil Haram, itu akan dihisab. Belum buat, ingin saja untuk berbuat maksiat di sana akan dihisab. Begitu juga di ayat antasyi'al fahisyah tadi, orang-orang yang ingin, ini kan ingin pekerjaan hati, tapi belum wujud dalam pekerjaan saja, itu juga sudah akan diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang suka ingin zina, walaupun dia tidak buat zina, tapi ingin dalam dirinya untuk zina, itu sudah menjadi perkara yang akan dihisab nanti di akhirat. الخلاصة أن التقوى تحتاج العزم، والعزم يحتاج لهم، لا عزم بدون همة. الهمة سابقة على العزم، والإرادة لاحقة على العزم، وكلاهما في حاجة حتى يستطيع العبد أن ينفذ ما أمر الله به. ما معنى الهم؟ اشرح هذه ترجمة. Beliau mengatakan tadi, takwa ini butuh kepada tadi adalah azimah. Azimah ini butuh kepada himmah, butuh kepada himmah. Nah, inilah yang akan kemudian beliau jelaskan, bagaimana hubungan antar ini akan beliau jelaskan. من أين تتأتى الهمة؟ ثبت في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يبين لنا هم الصحابة. عمر هو أمير المؤمنين، يسأل أبي بن كعب فيقول: يا أبي، ما التقوى؟ عمر السائل، وهو ممن حضر وشهد الحديبية وفيه نزلت الآية وألزمهم كلمة التقوى كانوا حقا، ومع ذلك كان حريص على التقوى لآخر نفس في عمره. أتقى الخلق رسول الله أمره الله بالمواصلة فيها، فقال: يا أيها النبي اتق الله. عمر لآخر نفس في عمره يسأل أبي: يا أبي، ما التقوى؟ أي كيفية التقوى، ماهية التقوى؟ فبين له أنه طريق يبدأ له بداية له نهاية. ما بدايته؟ أجاب أبي إجابة عجيبة، قال: يا أمير المؤمنين، ألا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت؟ قال: تشمرت وعزرت. قال: هكذا التقوى، طريق فيه أشواك، فيه عقبات، ويحتاج المسلم فيه إلى أمرين: تشمير وحذر. تشمير وحذر. التشمير هو الهم، والحذر مولد الهم. Beliau mengatakan dari mana hamun itu atau himmah itu datang, dari mana himmah itu datang. Beliau tadi mengatakan bahwa Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin itu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan bagaimana tingginya
keinginan para sahabat itu ya terhadap takwa, sehingga mereka orang-orang yang sangat bertakwa tapi masih ya bertanya tentang bagaimana bisa meraih ketakwaan. Sehingga Umar tanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Maksudnya kayak mana cara meraih takwa itu? Maka Ubay bin Ka'ab menjawabnya apa? Dengan sebuah jawaban yang luar biasa. Pernahkah engkau ya Amirul Mukminin berjalan di jalan yang ada durinya? Pernahkah engkau berjalan di jalan yang ada durinya? Kata Amirul Mukminin, ya pernah. Maka apa yang engkau lakukan kalau berjalan di jalan yang ada durinya? Maka kata Amirul Mukminin apa? Ya kita pertama adalah apa? Ya menghindar, ya mengangkat ini, menghindar supaya tidak kena duri, ya memindahkan duri, ya. Jadi di sini beliau katakan tadi bahwa apa namanya? Jadi pertama adalah perlu kepada tadi ya himmah dulu, keinginan untuk kita tidak kena daripada duri itu. Dari keinginan untuk tidak kena duri itulah akan lahir kemudian usaha untuk menghindar, untuk tidak kena duri itu tadi di jalan. إذا خلاصة القول التقوى طريق فيه أشواك وعقبات. كل ما يعرض للمسلم في حياته شوكة وعقبات. النعمة والنعمة. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير امتحان وعقبات. لكي نتخطى هذه العقبات نحتاج لأمرين. تشمرت وحذرت كما جاء الحديث. تشمرت اهتممت بلغة العصر. فلو أن واحد منكم الآن جاءه خبر أن رئيس البلاد يود أن يلقاه الليل القادم في الساعة 2. لقاء مع رئيس الدولة في الساعة 2 قبل الفجر. ماذا يصنع في يومه وليله؟ هل ينام كما كان ينام؟ أم يغير كل نظام حياته؟ أم يأخذ بكل سبب يعينه على الوفاء بهذا الموعد الذي اهتم بالوفاء به؟ لن يكتفي بأسباب العلم، بل سيأخذ بكل سبب يملكه عند غيره. سيوصي زوجته إن ينبقى يخذون، يوصي أولاده، يوصي أحبابه، يوصي خلانه، اتصل على التليفون، العادة يوم التليفون، الليلة لم تغلقه، اتصلوا وترن علي لا تسكتوا حتى أجيب وحتى أقوم. فكل سبب يمكنه من تحقيق ما اهتم بتحقيقه سمي هذا الاهتمام أو الهم. Jadi beliau mengatakan bahwa kesimpulannya takwa itu adalah jalan, ya, jalan tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana tadi mencapai takwa itu? Rumusnya adalah dua tadi, seperti ya apa namanya dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tadi motivasi yang harus ada dari kita biar nggak kena duri itu pertama dulu, ya. Maka beliau beri contoh tadi, misalnya kita ini ya malam besok diundang presiden untuk ketemu dengan presiden jam 2 malam. Jam 2 malam. Maka apa yang terjadi? Apakah kita biasa saja dalam hidup ini seperti yang sudah-sudah? Artinya biasa tidur jam 2, jam 12 tidur jam 12, kalau bangun jumpa, kalau enggak bangun ya udah enggak jumpa, ya. Ataukah dia akan robah cara hidupnya, ya, untuk memastikan jam 2 itu ketemu dengan presiden? Maka yang pasti adalah apa? Dia akan lakukan semua usaha untuk supaya jam 2 itu ketemu dengan presiden. Maka apapun yang dibutuhkan agar dia tidak tidur, atau tidur ada yang bangunkan dia, sampaikan ke istrinya, nanti tolong jam 2 ini tolong anaknya diingatkan semua. Ya pastilah dia akan berusaha dengan semua sebab bagaimana memastikan dia itu ketemu dengan presiden di jam 2 malam itu, sehingga akan berubah tadi ya pola hidupnya dengan malam-malam yang sudah, karena ini ada keinginan besar untuk ketemu dengan presiden. فمن اهتم بطلب العلم
صار عالما. يقول عبد الله بن عباس: طلبت العلم ذليلا فعززت مطلوبا. قال: كنت وصاحب لي نأتي بيوت كبار الصحابة ونستحي أن نطرق بابهم فنجلس أمام الباب ننتظر ساعة خروج المسجد. والله لو تركت بابهم لأجابوا، لأن ابن عم رسول الله. لكن كنت أجلس فتسفي الريح علي التراب، تغرقنا التراب، فمل صاحبي وترك الطلب وظللت أطلب فصرت عالم. بالطلب والمكابدة والتحمل صار عالم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، بالطلب وبالاهتمام بهذا الطلب، وإنما الحلم بالتحلم. اللي أراد أن يكون حليم يمرن نفسه على الحلم. هذا الحسن بن علي رضي الله عنه اللي بنت رسول الله كان يتمنى أن يكون نقتصر الوقت. نقتصر. كان يرجو أن يكون حليما. كان عنده خادم ملك يمينه وصفوه بأقمص على الصفات، قالوا: شباب لعان طعان فاحش آبك بذيء. فقال له أصحابه: هل بعته فدرهم خير منه؟ قال: وكيف أبيعه وقد امتن الله علي لأتعلم الحلم معه. كلما بهل علي حلمت عنه حتى يسمو حلمي ويرتقي حلمي. وهكذا الصحابة لما حرصوا على الحلم حلموا، حرصوا على الصبر صبروا، حرصوا على التقوى اتقوا. Ya, beliau memberi contoh tadi, Imam Ibnu Abbas memberi contoh anak daripada Ali bin Abi Talib. Intinya bahawa ya, ketika menginginkan sesuatu, ya, maka untuk mencapai itu mereka melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk itu. Ya, ketika ingin punya sifat ya sabar, lembut, lalu kemudian punya pembantu yang nakal, ya, maka kemudian ketika ditanya kenapa kemudian ini masih dipelihara padahal dia nakal, untuk belajar darinya sabar, ya, sehingga dengan motivasi tadi yang kuat untuk belajar kesabaran, lalu kemudian melakukan usaha-usaha untuk bisa memiliki al-hilmu itu, kesabaran tadi, ya, maka para sahabat begitulah mereka. Ketika termotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka kemudian akan sungguh-sungguh bagaimana untuk mencapai apa yang mereka tadi ingin mencapainya. Ingin menjadi santun, menjadi sabar, mereka usaha untuk itu. Ingin punya ilmu, mereka usaha untuk itu. وكان اهتمام الحذر حتى نختم درسنا. لو أن واحد من الجالسين أمام الآن جاءه خبر من 10 إخوة يثق في دينهم وأمانتهم أنهم هم في الطريق إلينا سمعوا عصابة تخطط لسرقته الليلة، تسرق بيتا، ماذا يصنع في يومه؟ سيأخذ بكل سبب السرقة. قد يغير شكل السكن، قد ينقل كل ما فيه من خيرات بعيدا عنه، قد يأتي بعض إخوانه الشداد الأقوياء يجعلهم على النوافذ والأبواب ليحمونه بينه. كل سبب يملكه سيأخذ به حتى لا يقع ما يحذر وقوعه. هذا العمل يسمى الهم. إذا الاهتمام يولد الهم والحذر يولد الهم. Yang kedua tadi adalah beliau katakan apa? Kalau kita datang orang beritahu rumah kita mau dicuri nanti malam, apa yang akan kita buat? Pasti kita akan lakukan segala hal untuk menghalangi biar rumah kita itu tidak dicuri, ya. Maka ini tadi dua rumusnya. Pertama adalah ya keinginan untuk kita melakukan sesuatu, ini adalah akan memberi kehamun. Himmah tadi, keinginan untuk menghindari tidak terjadi sesuatu, itu juga ini akan memberikan tadi juga himmah. خلاصة القول بالاهتمام والحذر يتولد الهم، وبالهم يتولد العزم، وبالعزم تتولد الإرادة، وبالإرادة تلزم القلوب التقوى. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dengan melakukan tahapan-tahapan tadi, ya,
mulai dari khatirah, kemudian masuk ke fikrah, kemudian ke himmah, kemudian ke azimah, kemudian ke iradah, akan lahirlah kemudian takwa. أختم درسي بحديث صحيح حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح في جماعة وظل في مصلاه يذكر الله وصلى في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم أعقب ذلك بركعتين إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنتم الآن جلستم في ذكر الله هذا الوقت نصلي ركعتين حتى يكتب لكل واحد منكم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. Ya, beliau menutup pertemuan kita hari ini dengan satu hadis dengan derajat hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang salat subuhnya berjamaah lalu dia duduk di masjid, dia melakukan zikrullah sampai kemudian matahari terbit, setelah itu kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah memberikan pahala untuk itu adalah seperti haji yang sempurna, umrah yang sempurna 3 kali. Itu yang beliau sampaikan tadi, janji dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang salat subuhnya berjamaah kemudian duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Kita sekarang sudah duduk dalam masjid ini dan sudah salat subuh tadi, mari kita salat 2 rakaat untuk mendapatkan pahala yang disebutkan tadi, haji dan umrah yang sempurna. أحسن للطالب وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجزا الله أخونا الكريم على الترجمة وجزا الله الإدارة على إتاحة هذه المساءلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.